nongeye kubaha ikaze amakuru yacu muri iki gitondo tariki 26 kwezi kwa gatatu 2024. Dore ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Dr Sebarenzi Kabuye wayoboye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nyuma akaza kunanizwa kugeza ahunze yagarutse mu itangazamakuru avuga ko yananijwe bikomeye na FPR kandi avuga ko yazize umushinga wa General Paul Kagame wo kuba president. Ni mu kiganiro yahaye umunyamakuru Tarsisi Semana avuga ko itegeko ryo kugenzura guverinoma ryari nka bombe yarateye ariko azi ko igomba kumuhitana cyangwa se igihugu kigakira. Naho Patrick Muyayi umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yavuze ko muri diplomasi bamaze gutsinda u Rwanda maga mu guhagarika avantere yarwo mu kwidegembya muri Kongo aho rukora ibyaha. Uyu minisitiri avuga ko haba mu karere naho u Rwanda ruhereye ibintu biri kugenda neza cyane bamaze guhigika u Rwanda. Ni ibirego leta y'u Rwanda ivuga ko Kongo rwose ari ukunanirwa gutegeka atabitigeze bajya Kongo ku Rwanda. Naho mu Rwanda kandi ngo barashaka kuzamura umubare w'abadepite ukava kuri 80 ukageza ku 120, abasenateri bakava kuri 26 kugeza kuri 40. Uhagarariye société civile Dr Joseph Ryarasa akibaza iki bizafasha umuturage dore ko inteko batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abakurikirana politiki hafi bavuga ko ntacyo yica nta nicyo ikiza. Naho mu Rwanda kandi haribazwa aho Bwana Honorable Gatabazi Jean Marie Vianney wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'intara y'Amajyaruguru amaze amezi abarizwa nk'umunani atagaragara mu ruhame ndetse irengero rye rikomeje kuba amayobera. Depite akaba na minisitiri Gatabazi wigeze kuvugwaho na Perezida Paul Kagame ko atari umukono ahubwo ari igisambo. Naho Perezida Kagame arashinja Ababiligi kwanga kwakira ambasaderi Karega Nkana bamushinja ubwicanyi muri Afurika y'Epfo igihe ari umudiplomate nkaho yabihamijwe n'inkiko. Avuga ko Kongo ibiri inyuma kandi nta wundi ambasaderi bateganya kuzohereza mu Bubiligi utari François Karega. Bizagenda gute rero? Bizagenda gute mu gihe Ababiligi bakomeza kwanga uyu ambasaderi Karega? Naho abantu bane bakekwaho uruhare mu bitero byahitanye abantu 137 i Moscow mu Burusiya bagejwe mu rukiko ngo bisobanure ku byaha bashinjwa. Bagejwe mu rukiko kuri uyu wa mbere bigaragara ko bakubiswe kuko babyimbye mu maso ndetse umwe yaje ari mu kagare kafite ubumuga. Mu yandi magambo bari intare zigendera. Ngo haye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri. Ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Dr Sebarenzi Kabuye wayoboye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nyuma akaza kunanizwa kugeza ahunze yagarutse mu itangazamakuru avuga ku mavu n'amavuko y'ihunga rye n'uko icyo gihe guverinoma byari byifashe. Mu by'ingenzi avuga ko FPR yamunanije cyane ku buryo bukomeye. Umuntu wari watumye aza mu nteko ari we Senateri Tito Rutaremara akari nawe waje kumunaniza cyane bitewe n'uko yatari ashyigikiye imigambi ngo yinjizwa mu nteko ngo bakigaga ko ari umuntu w'umujenero aho ariko baza gusobanukirwa ko atari umuntu usanzwe. Dr Sebarenzi Kabuye avuga kandi ko umugambi wa Perezida Paul Kagame gushaka kuba Perezida mu gihe Vice Perezida wari ukomeje cyane kandi impamvu ari we wari ufite ubutegetsi wananizaga. Avuga ko yashatse guhura nawe inshuro zisaga ebyiri zose amusaba audience ariko byanga. Ni mu kiganiro yahaye umunyamakuru Tarsisi Semana avuga ko itegeko ryo kugenzura guverinoma ngo ryari nka bombe yarateye ariko yarazi ko igomba kumuhitana cyangwa se akaba mu gihugu. Hagati aho Sebarenzi babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umushakashatsi akaba ari n'intumwa cyangwa se mu activiste w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'ubumwe n'ubwiyunge muri rusange. Dr Sebarenzi avuga ko iki gihe ibintu byari bikomeye cyane kuko itegeko ryo kugenzura guverinoma batoye ari ryahaga inteko ishinga amategeko mu by'ukuri
ububasha bwo kugenzura guverinoma. Icyo gihe bahamagazaga abaminisitiri, ariko kuri Perezida Paul Kagame Visi Perezida icyo gihe ngo byari ikibazo gikomeye we na Bizimungu byo kugaragaza ko inteko ifite ubushobozi bwo kugenzura guverinoma, ngo byari guteza akavuyo. Ibyakurikiyeho nuko yaba Bizimungu yaba Sebarenzi barirukanwe, hanyuma Perezida Paul Kagame aba ari we ufata umwanya wa Perezidansi. Sebarenzi nakunda kugaragara mu itangazamakuru, yagarutse muri ravuga ibyamubayeho, ikiganiro kirambuye magibekirana kwa Tarisise Sebarenzi. Tukiri mu Rwanda kandi hari ishyaka rya PSD rirashaka kuzamura umubare w'abadepite ukava kuri 80 kugera kuri 20, n'abasenateri bakaba kuri 26 bakageza kuri 40. Uhagarariye Société Civile Joseph Ryarasa aribaza iki bizafasha abaturage, dore ko inteko abatavugana n'ubutegetsi bavuga ko ntacyo yica cyangwa ngo ikize. Abadepite 80 rero bashizweho mu gihe u Rwanda rwari rutuwe na miliyoni 7 kugeza ku 8, mu gihugu zigeze ku 12. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuyobozi wa PSD Vincent Biruta avuga ko abanyarwanda biyongereye ari umushinga mutoya wo kongera abadepite kugira ngo abanyarwanda bahagarirwe neza. Nubwo avuga ibi, ariko abakurikirana politiki bavuga ko ibi bintu ari nk'amaco y'inda, kuko kenshi kuzamura umubare w'abadepite n'ubundi inteko ntacyo yari isanzwe ikora ari ukumara imisanzu y'abanyarwanda ndetse no gukoresha imisoro nabi aho kujya mu iterambere. Hagati aho mu Rwanda kandi haribazwaho Gatabazi Jean Marie Vianney wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na guverineri w'intara y'Amajyaruguru, amaze amezi abarizwa kuko haje amezi 8 hatagaragara mu ruhame, ndetse irengero rye rikomeje kuba amayobera. Nk'uko ikinyamakuru Bwiza kibivuga, Depite Gatabazi mu ntangiriro za Kanama 2023 nibwo uyu mugabo yatangiye kutagaragara mu ruhame, ndetse ku mbuga nkoranyambaga yakoreshaga zirimo urwa X rwahoze rwitwa Twitter. Gatabazi n'umwe mu bahoze bakoresha cyane urubuga akurikirwaho n'abarirwa mu bihumbi 193, ndetse nk'umwe mu bagiye bahabwa imyanya ikomeye mu buyobozi bw'igihugu yakundaga kurwifashisha asubiramo bumwe mu butumwa n'inama Perezida Paul Kagame yagiye aha abanyarwanda mu bihe bitandukanye biciye mu mbwirwaruhame zigenzura. Bwiza yakoze rero ryerekana ko Gatabazi Jean Marie Vianney aheruka kwandika ubutumwa ubwo aribwo bwose kuri X ku itariki 20 Nyakanga 2023, hafi umwaka wose, amezi 8. Icyo gihe yashimiraga Paul Kagame wari wahaye imbabazi abaheruka kwitabira umuhango wari wiswe wo kwimika umutware w'abakono barwa kubera mu Kinigi ho mu karere ka Musanze. Icyo gihe Perezida Kagame yaravuze ngo Gatabazi ntago ari umukono ahubwo n'umujura n'igisambo. Rero uwo munsi Perezida Depite Gatabazi n'ubu ntago arongera kugaragara mu ruhame. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu karere. Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Leta ya Kongo, aravuga ko muri diplomasi amaze gutsinda ibitego byinshi u Rwanda. Ibi bamaze kurutsinda amagara rero mu guhagarika avantere yarwo mu kwidegembya muri Kongo kwakora ibyaha. Uyu minisitiri yavuga ko haba mu karere u Rwanda ruherereyemo ibintu biri kugenda bigana mu ruhande rwa Kongo. Ibi bisa n'ibyo perezida aje gusubiraho ko Kisegeda ashoboye byose usibye kubara ingaruka z'amagambo avuga. Nawabura kuvuga ko muri diplomasi Leta ko ikomeje gutsinda ibitego u Rwanda, ariko kuri field mu kurwana u Rwanda M23 ikomeje gufata ibice byinshi bya Kongo, ari nayo Leta ishinja kubashyikiwe n'u Rwanda. Ubwo muri rusange umuntu yavuga ko u Rwanda rutsinda ku butaka, Kongo igatsinda muri diplomasi. Bizahirira he? Reka tubitege amaso niba koko u Rwanda rushyikiye M23. Perezida Paul Kagame arashinja Ababiligi kwanga nkana Ambasaderi Karega bamushinja ubwicanyi igihe ari mu diplomate muri Afurika y'Epfo mu iraswa rya Colonel Karegeya, kandi naho yabihamijwe n'inkiko. Avuga ko Kongo isa nkaho iri inyuma ya diplomasi y'Ababiligi kugeza n'abazaha bataremera ko Karega abambasaderi. Perezida Paul Kagame yahamirije umunyamakuru wa Jeune Afrique François Souda ko u Rwanda rwafashe umwanzuro wo kuzongera kohereza umudiplomate wundi utari Karega. Ese intambara ya diplomasi y'u Rwanda n'Ububiligi izahirira he? Reka tubitega amaso. Abantu bane dusoreza amakuru yacu aho tubabwira ngo abantu bane bakekwaho uruhare mu bitero byahitanye abantu 127 i Moscow mu Burusiya bagejejwe mu rukiko ngo bisobanure ku byaha bashinjwa.
agizwe mu rukiko ariko ngo ari intere zigendera kuko benshi bagendaga mu kigara abandi barakubiswe. Ni mu gihe igitero cyagabwe mu murwa mukuru wa Moscow cyahitanye abantu benshi zigitera akavuyo. ISIS yaje kurekera amakuru yagikoze ariko abakoze igitero bose barafashwe ubu barimo barabazwa banagezwa mu nkiko. Reka tubashimire mu makuru yacu mukomeje kumva. Uwiteka abane namwe. Abashaka serivisi za visa ndetse no gusaba ubuhunzi Amerika, Canada, Australia n'Uburayi mutwandikire naho ku munsi w'ejo saa 11. Uwiteka abane namwe. Bye. Ufite ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Wikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 173 89 04 cyangwa ukadusura kuri wa3 akadomo Jean gukuramo migration cyangwa migration akadomo com.